Nhưng mà lắm rồi. Na tới là Thôi guys. Kasi te dakan laga cheers to. Aro. Yeti rabi chawo. Mukan di itu side te chawo. Mukan yeti kumai. Dia. Mukan itu Nuoknyu Chithock laga busti olap sabo. Itu dah hoile chokre kan se. Du side te busti ekta se de. Call kando iman nai. Olap biasa itu ekta tuda. Nanti kai dia se. Itu tu oleh tu pastor laga coder se. Aro itu ase church tu. Oh. Ya kalau lim tak pada sini. Okey. Buka play. Ngayon ko lang piyon ng bunang. Ngayon ko lang piyon ng bunang. Itu tu murki ase te murki. Siapa sibuk-sibuk? Siapa? Bye-bye. Mukan tu yeti raha ase te. Mukan tu itu laga rasta. Itu ase half view tu. Itu ekdam bal berat dikhi ase. Halo. Saya kamu yang. Itu side te rasta ja laga ase. Yeti mare na mukan church jamok. Pero le time pa na itu ra. Dia pucur de morning side olop. Ngapir ase. Itu side itu kan ni ase. Mula kor kan do. Di bustila kor kan. Itu tiga kan ni ase. Mula viewers kan. Itu kan lah pustikar ni bi apni kan. Odai breede yat koribole garni goi ase. Itu to hole to ande Brahmala ase lainung area ena koi jubra itu ekdam hoy kana lainung kan bishi jaka ase will be first time mokan t-shirt revive ekdam bal bra thagise itu bra
apni khan bi khodai tai khan laga church kan karni idula pusti line on area kani pray de yat kurule kan idu koi dia sedai